Baishapa, ko arapea muñese penendive Salmo 23, 1 vive, 4 bebe. Hapeisha hei, nyanderuete serere kwaha omemba sebe aikote beba vive. Umi kapi pekreiru pise weraha, umi isakarembe upe se mombutu ha ese moanga puhu, ha ese sambuhi justicia raperehe, hera rai hupape, aguatara moje peka winyi putu harupi, dakujemo aimba eveisha wamba ebaiwi, ndere putawi sendive, hande ubirapo hande ubirapuku se moanga puhu. Ko ape ko salmo ya moñe eva kuepe rey David, omombe umba eishapa, ñaiko teme peña, nderere cuare pe pastore, haiko obesarere cuava kue, haiko aponamba eishapa omi obesa oiko teme pe here cuare, arakue hapujare kue, omboi omongaru, hetayevu omondui vana, tumba ñaro, o uva pe obesa piari. Hapeisha pe pastor, pe obesarere kua hetayevundo kei, o asa asujeta araro ha umi obesa kuera oputa putu upe, kuye une, temuatare. Hapeisha ko salmo compara de versículo 4. Aguatara mojepe kabuñi putu harupinda kujemo ai baeveisha wamba ebaiwi. Ndere putawi sendive. Hape ipahabo hei ndere putawi sendive. Pe pastor pe anda eila omañante a la jovesare. Da eila ointe a la jovesandive. Hei oputasendive. Desere wun, desere indu, komaranduko hei ñandeve, ba eisa itepa ñandeya ikoteme petere cuare pe pastore. Hape amoñese yepe me pete ingendabe heia ñanderueteñe San Juan 10:11 pe hei. Seningo pe obesarere kwa añeteba. Petere kwa añeteba ome eje kobe y yo besaré jape. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Peisaje iñan de yara Jesucristo. Baisa tamora ese iru. Ere coñan de yara Jesucristo penderere cuano. Hei haisa ape seko petere kwa añete. Taupeisa.